Halo teman-teman, kembali lagi di channel ondel-ondel kecil. Kali ini ondel kecil lagi ada di taman nih teman-teman. Katanya baik mainan di sini teman-teman. Yuk kita cari teman-teman. Mana ya? Kira-kira yang ada ya teman-teman? Wow, ada boneka tayu teman-teman. Ada boneka tayu warna biru. Wow, boneka tayu warna biru. Wow, ada cabai teman-teman. Ada cabai sama ada boneka tayu warna merah. Wow, keren teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Ada boneka cabe, ada boneka tayu warna biru, ada boneka tayu warna merah teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Bagus teman-teman. Banyak ya teman-teman. Ada lagi gak ya teman-teman? Kita cari teman-teman. Di mana ya? Kira-kira yang ada ya teman-teman. Wow, wow, ada ondel-ondel abang. Ada ondel-ondel abang. Bang None. Adanya cuma abang doang nih teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Kali aja ada nonenya teman-teman. Ondel-ondel-ondelnya. Wow, ketemu ondel-ondel lagi teman-teman. Ketemu ondel-ondel kecil. Kita taruh ke sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada boneka ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, keren. Kita cari lagi teman-teman. Ada lagi kayak teman-teman. Kita cari teman-teman. Wow, ada boneka ondel-ondel lagi teman-teman. Ada boneka ondel-ondel lagi. Wow, keren. Kita cari lagi teman-teman. Cari teman-teman. Ada lagi gak ya? Wow, ada boneka ondel-ondel lagi teman-teman. Boneka ondel-ondel lagi banyak teman-teman. Di sini banyak banget mainannya teman-teman. Banyak banget bonekanya. Ada lagi kayak teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, ada boneka ondel-ondel lagi teman. Ada boneka ondel-ondel lagi. Banyak. Ada lagi kayak teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Ada boneka ondel-ondel abang None. Ada nonenya teman-teman. Bisa sampingan nih. Kita taruh sini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, share, and comment dan subscribe. Bye bye teman-teman.